Atuyin ti kademdungaw. Mangan ka anda imbagon. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Enteng. Kasla nakapsutak pa'y laeng. Aya. Sige. Subuan ka Agnangakanta, subuan ka. Enteng. No mabalin ko mga raod nga ingal-ngalan kalaangan. Taday tala agtilmon latan ti aramidam. Ang saan mo't mabalin. Ala, subuan naklatan. Uwandang mo. Inaskin amangan ka iti ado. Tapno pumigsa ka. Nakaruar gaya mo ni Mariba ng ije ospital. Wen mare, Apay kanungamin ana ospital. napulmon niya nga road. Aya, Day tanto magtasaan mo asinar sa rungkaran ija ospital. Iso adi mo amo tinapasamak ken kuana. sanon, isupay paggastusan. Tay igatang ko iti isang pet ko kumakan kwa na ije ospital. Di igatang ko laangan iti sidami kin ni Badungkaw. Saan matakasapulan nga adda isang pet mo ija ospital? Tati importantay, napan ka nakipagrik na ken ni Maribanang. Inton kwan, mapanantumanan sarsaritaan nga awan apulos ented kaw. Na, apay nga minaya kas tati saom. Talaga mal. No kayat mo, sumurot ka kanyak inton madamdama, tasarungkaran ta ni Maribanang. Mapantay ije balayda. Sanon, si Kalatan, adaw taramidog. Kasla saan mo ako, mare? Ay na marikwanang, inak agsapaul iti pagsayaatan mi kin ni Badungkaw. Isu nga awan panawon ko amang sarungkar kin ni Maribanang. Sigay indakaw, tada ito ni Donya Berta kanya. Nga? Diyak amo isu nga indakaw, labsan kan dito itir sinap. Umayak ko magpalaundray, nga murumwar kan samay, violet. Wen bisprain, inak sa rungkaran ni Nanabanang. Taipan ko dagita ginatang ko at prutas sa para kingkwana. Aya, Sige, ibatim latan day ta ipalundring. Takuyugan nak ijibalay da angkel mo a kapitan. Bitbitam matan day ta sa nga supot a prutas. kat una. Up. Oh. Aw. Ay na, nagadumot tanday tayo, close friend. Wen i-blend na dagita Mala, intan. Sige, mare banang. Ibusam day ta in blend ni Violet a prutas. Tapno pumigsa ka adagaws. Ay na, agyaman na kada kayo. Anya ti kayat mo si Daan, Nanabanang. Agluto kami kanikwaraw. Ha? Agluto kayo? Sige, uray siya. Tumulong akmat. Mangyagak iti iluto tayaw. Natangkan karnay. Kan amin ang arikado na. Ay na, agyaman ako na. Nakasaysaya at kayo kanya. Ala! Di kang sangit akasta Nanabanang tani. Maluya, anak. Ay, kasta talaga, maray. Sige, tagawid akten nak mga ala iti mailuto asidaan. Aw, mangantayaw. Naimas ti si datayaw. Sinigang akarnit babaw. Wine, sige, maribanang. Agsida ka, Apay nga ba nang tagsangit ka mataan? Wen, ngamen. Naragsaka ka. Tanakasaysaya at damarikwanang. Violet kan kwarog. Uray idi adak ija ospital. Kat kanayon da kasarungkaran. Aging ka nag-awid akon. Kat sarungkaran daklata.
Wow, Nana Banang. Kasta tinapudnungan papagaya. Ustaw nantay. Agsangit ka matay, kat mangantay yung aruday. Ngamen, maladingitan ak. Tadi nagpulaw sinarungkaran ni Marituyang. Saan nga importante da itadungaw? Alam, una sempit di kita luam ta magantayaw. Wan inteng. Sige, mangantay yung arudan. Kuya, apay adi mo sa rungkaran ni Maribana? Saan na masapaw? Inkamot sa rungkaran takababayin may. Si kansalang ti kumari na asaan anang sarungkar kinkwana. Ay, uray saneng. Tak-tak laday ta. Sige, siyaklat tangaroda ti mang sarungkar kinkwana. Kababayin may. Tak-tak laday ta. Ingkakit ituloy jar aramidem akulungan ti manaw. Tapno ipupok mong dagiti manok ta. Tadida ibusen asamalan. Ay saan? Inak sarungkaran ni Maribana. Inak mang puraws iti bunga ti papaya ta. Ta itid kaw. Ipabayad mo, di papaya nga itid mo. Ha? Ha? Awan kwartata. Iso nga ipabayad mo. Ay, nakaumay ka met paray. Wen paray. Ta gagangay ti ako kumparay kan ako kumaray. Agsisin na rungkar. Nang runan o kanito ti sakay. Wan, pari badong. Kasta ti agkakaaruba. Ay, nana, anya nga dayta nakasupot nga awit mo paray. Papaya, paray. Dua adadakkel a papaya. Daytoy maysa, darangidangan. Daytoy maysa, naluumayn. Ready to eat, paray. Itid ko kini Maribana. Ay na. Agyaman aklaunay no kasta, pari badong. Maribanang. Pasinsyakan kinituyang ko Tadi na kayat ti umay. Simruman ngaminan ti ugali na amaday. Limu kay man ngaminan ti tornilyo ti utak na. Ay unay daytan, pari badong. Ken pasinsya kayon kanyak. Tadyak na kaumumay ije ospital. Tabisiak ije bangkag may. Ay, maawatan mi pare. Ala, ay pagyamanan may tasimarungkar ka para. Ayan na nga, itibayad jay dua papaya nagdadakkel, badaong. Saan ko ngayon pabayad? Sobra ka, Mike. Anya? Libray? Ha? Ibagaman nukras mo ni Maribanang badaong. Tapay adi mo pinabayad ti papaya. Na, Kras mo ni Maribanang anya. ay katusan kan tupay? Ay sana mabalain. Inak pabayadan ti papaya. Marituyan, saan nga impabayad ni pari badong ti inted na kanyak a papaya? Ang apay apabayadam meten. Bayadam kit dain ta inakaon. Ala umlatan ti papaya, mare. Kukwamlatan. Sana balay. Adumat dita ti papaya ang mabalin ko adawaten no makapangpanganak iti papaya. Iso asigay. Mabiit laeng tainak alaan dagiti dua a papaya. Tayawid maun. Ala, ingkaalaanan no di mo bayadan. Ilakok iti sa balay. Anya? 200 day tadwa papaya, nanatuya? Wan, mala, gatango mo violate. Alaman nga rod, nana. Kapursapay. Una, kapurus na talaga. Isu a flesh na flesh. Anya, place na place. Fresh siguro, ti kayat yung asawan, nana. Isu, ano isu ti kayat na asawan? Mala, bayada mo. Sige, bayada kon. Taipan ko ijibalay da nana banang. Imbagla pamigsa ni nana banang. No kasta. Inla ko ni Marituyang ken kadagita a papaya. Violet. Wow, nana. 200. Ginatang kon taimbagla pamigsayaw, nana. Ay, anya lakit din ni Marituyang aya. Talaga nga emote.
Inted kanyak ni Pari Badong dagita a papaya. Ang pabayadan mo't gayam ni Mari Tuyang. Ay, idijak bayadan. Inalanan, taila ko na kano iti sa balay. Anyan? Nagalas man gayam ti ugali ni Nana Toyang. Ay, kinunampay. Ang bayak man laangan. Tadyak kayatan ti makiap-apapay. Wen ana na? Saan nyo natutupan? Narigat ti adda kaapa na? Nagsarungkaran nila kay Amboy di tadaya. Masakit ka no. Ay, kasta ka de. Sige, ingka, inteng. Amwak man no ang mga sikasukan ko na. Tag may sakit nga ruta nalakayan abaak. Ay, katuwan Kasta ti aramidem. Nang runa kat sikat ti kapitan. Iso asikat ti mangidaulo kadagiti kakasta nga ugali. Sarungkaram ti kaarubam, iti kanito tirigat wenno sakit. Takitaam, no anya ti maitulong mo. Mala, tama panak. Kadwak ni Kwaro, taglugan kami iti tricycle na. Nangruna kat dumagasak pa iti tersinan ni kagawad ko anang. Gumatangak man iti kapik, asukar nila kay Amboy. Ay, awan parikot iti dayta, inteng. Inak mamit sa rungkaran nila kay Amboy Tuyang. Kin para manakman iti mais nga apit kaw. Pabayadam Saanin masakit nga ron jay tao. Pabayadan pa'y laang. Katun na. Nagbambanugam day nga imula. Ita, ipadawat mo lang. Ayos laang dayta, Tuyang. Kin may saan mo't nga daw? Inom la piraso may. Ay uray man. Ay, unayin a kinaimot mo, Tuyang. Talaga nalukayan ti tornilyo ta utak mo. Pairutam, Tuyang. Ta mga numatnag. Kit kumarkarong ti kinabalam. Mari Tuyang, sumurot ka kada kami ken ni Mari Banang. Ijay. Ije balay daliti siya nga anak mi iti kasar. Apay. Ay na, nagbalik bayan gaya man ninggo nga asawa na. Ay. Sige intayuman nga raw. Ay na. Ay, ado siguro ti pasalubong ninggaw. Nakalalis ka no kasta abanag. Tamom nga damaytad kan ka. Angam no masakit siguro di tao. Sigurado adi ka umay. Nagadu ka nga'y bagbaghamon aya. Kano tayo amapan? Ay, saan gaya man? Saan ka gaya man na sumurot? Ibabawi ka. Anya? Angam no kayat mo timapan. Mapan kantong agmay-maysa. Ay, no apay-pay lang amin nga imbagakken ka. Lawan kon. Yay! Nagalas ti ugalay marikwanang. Pabainan nakmet iti hustawn. Nakamirisak gaya man. Pasensya kan. Ngamsaan kan nga umay. Total, nakamilaan ka ni Mariba ng tinawis na. Taanak mikot nga ro di ti kasar. Saan mo saan? Managing bubukod ka! Imok! Yapan kapitan. Tas narungkaran da. Asus. Sobra ti uyak mo para. Tatambaw. Adda ka di agas yaw. Ang mga nudi ka pa'y nagpa-check up paray. Saan pa'y nga rod? Kasla bomba ti bisikleta ti uyak mo Grabe nga paiso ti uyak mo pare. Purila, kunana. No kung mga minangasawa ka, di anda kumamangipan ka iti doktor. Wano iti health center la kuma. Ipanta ni health center ang kail. Ay, ala parenta ipanda ka iti health center. Ala, kasla bomba. Ala, sa labayam di pare ambaw. Wanang kail. O sige, ikan ka iti agas a libre, tata. Katidad duma, gatangam, ha? Ay, ala, doktora. Ay na, nagpintas ka mutin. Kalpasan ti pito nga aldaw, agsubli ka dito health center.
para iti panagpa-check up mo manhan. Naawatam ka di, tata? Ay, uwan, doktora. Ay, nagpintas ka matan. Ay, wow. Kapitan, apay asikati sumungsungbat. Kat saan mat asikati pasyente? Saan nga ron ang makasungbat tagoy uyak? Di siya konti sumungbat, doktora. Andan asawam, doktora. Awan pay, kapitan. Anday ko. Anday ko pare. Apay nga asinay ko na. Ay, inuawanan ti bagam doktora. Yung kamain, tanay, feeling single man and dahil yung kaduhak. Okay, tata. Mabit lang, Itad ko ti libre nga agas mo. Katidad duma, gatangam. Ay, uwan, doktora. Ay, nagpintas ka. Ay, badaong, agring kamaan, badaong. Nene. Akan ano ka ang tuyang? Injak amaw, aglambinak. Ay, nabara ti bagay ka. Ay, doble man ti ulas ka. Ay, na, matayak sana. Ha? Ay, diyak ang mutaramid at tuyang. Ay, kakaruba! Tulungan niya kami! Kakaruba! Aday ta, bimabantibara na, pari badong. Ay, naamangan mo nagtrangkasaw. Wen siguro pare. Ngamin, no sa dino laditan tinapnapanan na. Sakit natudwan pa ay. Saan na balay? Tapi na tumarakon iti pangbara. Ay, talaga pa nagtratrangkason sa ita. Tauray ni Luvimin kita trangkaso kin din. Asino alovi may? Di asawa ni Leticia? Ewin, iso asinarong karak idekalman. Ala, ingkamen, pari badong. Sana bale, tabinan nyo sa matan ni Marituyang kan nakapagtumaran. Kat no agsapa, mapan kayo ijay health center, ta ipa-check up mo. Wen maribanang, agyaman ak unay. Atoy, Marituyang, umay kaikan iti arus kaldaw. Dakkal amalukong to'y nangikak. Tapno i-share mo kan ni badong mo. Naimas daytoy. Kan adapay loaf bread kan palaman. Kape kan asukar. Kompleto, mare. Ay, agyaman nak, maray. Nagsaya at ka talaga. Wen, mare. No kastoy atsyempo ti sakit. Agtitinulong kan agpipinlapig sa tayo. Maray. Ala, agar mo sarkayon kan ni Pari Badong. Taing kayton ijay health center. Saan mo ka di nga ipabayad na kita, maray? Ay saan, Marituyang? Tulong ko kan ka, tamasakit ka kat nga rod. Ay, mabain ako unay kan ka, maray. Ta nagsaya at kalata kanya. Itilikudan ti maday nga ugalay. Ay na toyang. Di ginaalas ti ugalim. Nasaya at latakan ka ni Nana Banang. Anya ngay kita, si kamot lang ti agbain. Nagtang na ako na mapan iji barangay hall. Ay, sino dahi tayo nakamutan? Ay, istay pa'y nasagin nakot. Naglukot. Parinteng! Si Kagayam. Nangalam iti dahi ta motor, maw. Ay, kat ginatang ko paray. Naimbag lang at dasak sa kayak, no dapapanak, paray. Ay, manunga ti pinanggatag mo, paray. 100,000 pesos, paray. Nagginabatan dahi ta motor. Tinapay man kan soft drink, kagawad ko anang. Ilibrik man itangal daw ni ang kalinting iti merinda. Ay, agyaman ak. Dahi taman ti kayat ka. Mabitlaang tamangalaak. Ay, ibig palipadong dahi ta nakamotor alipabas. Yay. Unang ka, Risaw. Na,
Ni pare badong manay. Adto yan, tigat-gatangan niya. Agaman kami, kagawad. Ay, aramidin mo day ta pare badungan. Nagalas. Itay pa'y arikos-arikos. Na. Muna ta nagpandas ti pa nagpataray na iti motor. Ako namlan agpaspasikat. Ay, kano di pa lagsa pa lumanabas. Na. Makarengreng. Jak amo ano apay. Tuyang my love. Kwarta man dita tapag gasolina. Kasano adi ka maibusan? Kat day talamanin agpat-pataray iti motorsiklo tar aramidam ng agmalmalam. Agprak-praktisak nga rod. Ha? Anyang agprak-praktis? Kat no nabayag matan ana sursurom. Ti ko nam kit day. Iparparam magmula nga da motorsiklaw. Ha? Di ka lamabayng. Uray tapudnaw nga da motorsiklaw. Ngam ninteng, awan. Ay, awan kwarta. Na, Ay, nagkarumatan day talim mabas. Ay, rabrabi ang agmotor-motor. Ay, disturban. Di ka pa di nakatsurab. Ni magkayam kabadong. Rabrabi nga umay mang disturbaw. Kagawad! Umatangak man! Pag-aasig! Wine, mabitlay! Anyat gatangam aya kabadong. Rabrabi nga umay kagumatang. Ay, suray, kagawad. Umayak gumatang iti gasolina. Awan gasolina kay. Mabitlaing. Adto'y ti gasolina. Papanam ngamin aya. Inak dita ilay. Inak makibirthday party. Kasangay ti kumpare kamay sa maray. Kahit rabrabiin tumanan no lumabas ka. Anya kumanukas ta. Kalsada nga ron. Di kumporme nga oras nga da lumabas. Si kamay. Nala, ingka nga rudan. Tamaturog akmatan. Disturbo. Okay, maray. Disturbo iti panaturaw. Anya metendet agpat-pataray iti motorsiklo. Nagpigsa ti ungor na. Makadisturbo iti panaturog iti rabi Tuon nga raw. Salbakit di day tatao. Kasla gagagara na tagpat-patara iti motorsiklo di takalsada. Uray kastoy nga oras ti rabi. Na. Dayjay manan. Ay, Sa diin no nga taay at ipapapananday ta iti kastoy nga oras ti rabi no jak agkambalay. Tay motorsiklo ni pare badong day ta. Madlaw ko katuunin na. Grabe ay, yung awan pa'y ni ba daw? Na, iso siguro day tan. Makita day talaklakayan. Tuyang! Adakaon! Apay nga ita ka lang! Nagkapwam! Na, makaungit ka man ay. Di talayang mo't Anya di talang, salbag kakit day. Manipod adda day ta motorsiklaw. Tila papanamaw. Day talatan jar aramidam. Maliwayam pa yun ti trabaho ije bangkag. Siyak akanayon ti agtrab-trabahaw. Salbag kalaklakayan. Ay, tuyang, pangasim ka di Rabrabi nga nakarariwawa ka. Kababain no da makangay. Aha, pudno mat. Maliwaya mong ti trabahaw. Gapoy ti day ta motorsiklaw. Siguraw, mapan mo iyar aram day ta anya. Anya? Ay, nalabas mo ti panagkitkitam kanyak, tuyak. Dapat kayo matla nagrunda iti rabi ko raw. Unang kail. Kad. Nakita yun. No, asino di nakamotorsiklo iti rabi. Nagkaralabas di takalsada. Ni tatabadong dayjay. Ay, kunakon ka. Husto ti atap ka. Trip na kano ti agpatara iti motorsiklaw. Nga uray rabi ay. Makadisturbo iti panaturog ti kastay. Sapay nagpigsa ti ungor ti motorsiklo na. Napuyatan naklakit nga ron. Sinitar may dirabay. Nga mawan mat importante ang napanan na. Dahil tala nagrikrikos dito yung barangay ti inararamid na.
Kay kayat mi matan nga, tapno at nakaduwami. Kay tala motorsiklo, ti kanayon asaksakayamon pare. Ay, simpre mo da. Apay, maday. Ay, uray ada motorsiklo pare. Di mo met sobraan unay makadisturbo ka iti pannaturaw, iti rabi ay. Anya. Pag-aasim mo na. Tasan nagaputa, barot ti motorsiklom ko, nagpataray ka nga uray rabrabi ay. Kaya't mo ta ipatiliw ko ti motor mo, Anya. Seryoso ka di iti bagbagam, pare. Eh, una. Sa anak nga agang-agaw. Wisit na yung ngayon. Ultimo pa nagpataray ko iti motorsiklo. Iparit na ba? Wisit siya niya, kapitan. Nasayaan mo. Iti kasta. Sumardeng kamutan nga agpatpataray di ta kalsada. Ha? Kunamlan ag mauyong ka nga rikos-rikos di ta kalsada. May saka may tuyang. Imbis ko mga ayunan na, tasyak ti asawam. Kas dapat bagbagam may. Salbag ka mo bakitan. Awan sir-sirbim nga asawa. Naa. Mayak, tao may kuilakokin ka da ito'y motorsiklaw, pare. Anya? Wayne, ilakok langan king ka iti 100,000 pesos, pare. Pag anok nga iday ta motorsiklaw. Ay, kit pag-service mo numapang kayo barangay hall. Kasi diglang iswa pag naikon. Ag naturak pa ilang mo. Ha? Sa anak akasken ka, nga oray nagasidagan kung saan nga importante, kaya nagmotor ka. Nagadumitin na sinaum, pare. No di mo ka ba ilan abayadan iti 100,000 pesos to'y motorsiklaw? Wayne, kinsaan lang ti sungbat. Una, takas lapatayabon na ti motorsiklo na. 100,000. Kaya no naglaka ita ti preso ti second hand a motorsiklo. Para magkit di data paribado nga. Dala motorsiklo na. Kunablan asina. Kapag isaw, at dadakwaraw, maripanak, kin pariinteng, di tatersina, di kagawad kwa na. May man, tamapanak aging gagatang iti danaw. Amuag, noon niya ti pagsarsaritaan da. Tatabataw. Dayta motorsiklaw. Mga numadong par na kami dito tersina ni kagawad ko anang. Ay, unay kamatan ka ba daw? Apay amasapol nga idanon mo dito'y tersenak ta motor maw. Wenmet nga agpaiso, pare badong. Rumbeng ko iparadam day ta iti paraangan ti tersena ni kagawad kuanang. Kasanungay, no damang takaw, kabayatan na gumatgata nga. Ti kunamkit day. Umay mulay parparamag kada kami. Mas dawag Di talabangir ti ayan ti balay mo. Agmotor ka pa, nga umay dito ka nagasidig. Narud Kaysa andak mitay, ay pumanawak man langay. Mga nakasisya ko na. Tawan manin ni Badong. Manipod adda motorsiklo na. Kompormila ditan di papanan na. Uray saan nga importantay. Una yun na dyan. Umawawak. Hello? Badong? Tuyang, hadak dito'y police station. Anya? Tapay? Dahito'y motorsiklaw. Nabigbeg dakin kukwa, tuyang. Ay, aguray ka. Saan ka maawatan? Tinakaw dagayam dahito'y ang motorsiklaw. Sa dahin lako kanyak, tuyang. Ay, Ay na, Kapitan. Pangaasim, tulungam ni Badong ka. Na, apay nga agsangit kami tinari. Ay, ko ngamin, Kapitan na. Ibaga, mga tinapasama. Nakasta, tani. Santa nga kindaawatan. pangahasim pare. Tulungan nak. Pangahasim. Sino nga minti nangilakukan ka iti dayta amutar, Ay, jak amo pare. Nasabat ko lang ijay ile. Hindi kwan. Kuna na nga ilako na ti motorsiklo na.
Ay, sa nga pulo ket wala ang aribo a pesos pare, tinanggatan ka. Tausa rin na kano iti pang emergency abanag. Na 12,000 only? Ay, wen pare. Iso aginatang kumot adagusin Tagayam, tinakaw da. Ay, salbag ka. 12,000 lagayam ngam ilaklakom iti 100,000 kanyak. Kwa pare. Pagganan siya anak paigayam iti kasta klasit motor. Imbag tadyak nag-interesan data motorsiklo. At tinakaw damot gayam. Iso nga anusab. Noan niya, di iti daadusam. Hanya, hayo na yun tikastoy pare. Ay, tatabadong! Nung aming gumatang ka iti motor, saan la adita igigid? Mapan ka iti talaga ang paggatangan iti motor. Tay legal. Nanya nga ita, tinakaw mat gayam ta motor mo, ngaing ka iparparaman. Maray, anya di nakasurat ijay karatula. Anya karatula. Tarpulin day jay, maray. Nakaisuratan ti isikyaw ti barangay Kabildatan. Ay, kunak man no aglaklako da iti tilapia. Iso adi mo mabalin ti rumwar. Nagkuna. Isikyaw nga raod. Saan ang mabalin arumwar dagitag tawan iti 65 ngagpangataw. Kat no ag 65 bakpay lang into no may asaba daw. Kaya't nasawag. Mabalinak lata arumwar aginggat kay kayat ka. Isukait nga umad ado ti kaso tayo iti kubed. Takasta kayaw, naglaing kayo nga agrason. Puno mo ti bagbagak maray. Dinak man surwan. Gaputa kagawad kayaw. Nalalaing kayo kat ngam siya ako ngag-birthday inton umay asaba daw. Ay kat, happy birthday ang arod mare. Dagiti mangkon kontra kanya. Saan da nga imbita daw? Ay, saan ka mat akinon kontra maray? Nangagmumot siguro di panang kablaaw ko kang kaitay. Jak nangag. No di mo nangag ay kat kantaan ka Siguradum amang ko Wen. Sige, ngarudan, pigsama. Denggam Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Na Ay, nangagmaw? silang malt. Ang, sige. Ay, agyaman maray. Imbitado akon. Wunen, umay kanto di tabalay may inton umay asabado. Enteng, ni Marito yang samot na dya magmag na. Wan, iso. Kunak man no bawal arumwar dagiti babakad. Kat dinan saan mo abawal Ay, bakman di ko araw tayo na bagbagaan ni Maritoyang. No kasta mabalin gayam arumwar dagiti babakad. Ay kat rumwarak metten Bakit kita ni Maritoyang? Unang gail, magmag na dita kalsada. Kasla da pa na. Siguradong adda ang gail. Ay, kaibagakan ko na abawal arumwar dagiti babakat ita. Unang gail, Kanibagam nga agpismas. Bawal ti awan pismas na. unang gail. Kaya't naayat ti mamulta. Ay, narigat ti mamulta ang gail. Sana kaskarina ti bayan. Sana to yan. Apay kwaraw. Apay nga da ka dito irwar. Wen, taadda papanak. Apay aya. Bawal ka no arumwar dagiti agtawon iti 65 agpangataw. Awan pay 65 ko kwarog. Birthday pay lang inton Sabado. Di mo amo aya. Ha? Kastaya? Kat iso adinak dildilawan no addaak ita dito ruwar. Imbaw nak ni Uncle Kao. Tao may kabagaan. Bawal arumwar dagiti senior citizen. Anya timbagan ni Uncle Mau. Kunana. Bagbagam. Dita na matuyang. No apay nga da ditarwar. Nakaungat anang ibaga. Unana. Uray lalo mawalawa ti abot ti agong na. Iso tinulad ko may. Ibagam kin ni Kapitan nga Uncle mo ti kastaw.
Saan nakakano nga imbitaran ni Nana Tuyang ijay birthday na? Kunam, ha? Ay, siya ngay, imbitado ak. No dilawan na, saan ka nga imbitaran? Ay, niyang kalang matimang dildilaw kan ka. Sigay, imbitado ka. Ngam ni Uncle Mau, taagong ungay. Saan nga imbitado? Apay ay arwar ka arwar tuyang. Di mo ayaan mo abawal arumwar dagiti babakay takaskin ka. Mapan ko nga rod iwarwaragawag a birthday inton Sabado. Ha? Adda pagsaganam aya. Apay, anya ti panagkunam kanya, awan makukwarta na. Kun may isa, adda pay laeng pandemya. Bawal tagimbita. Ha! No adaman bawal ang maimbitar, si Kadayta Badong. Anya? Nakakunkontrabida ka launay, kunamlan asino ka. Apay, si kaya tag birthday, naglastog ka ngagsasaw. Ha! Angkan, saan ka kano nga imbitado iti birthday ni Nana Tuyang inton Sabadaw? Birthday na? Isumuti ko nana. Ngam no siya, imbitado ak. Saan na mabalin nga gimbita ni Marituyang? Apay katasanang, birthday na nga raw. Bawal ti adu atao no isikyo. Kastaya, Imbagam kan kuha na abawal ti rumwan. baga, Anyat ko na. kunana, gaputa dildilawam, saan ka kano nga imbitado inton Sabadaw? Bayan, tasyak man ti makisarita kan kuha na. Marikwanang, abay apo managna ni Marituyang. Agimbitar ka no para iti birthday na inton Sabado. Ay, birthday na gayam. Inton Sabado gayam ti birthday na. Wen, Mare. Imbitado tangata. Siyak, inimbitaran na kaun. Jak amo kang kaa. Na, masapul pa'y aya nga imbitaran nak. Mapanak lata uray di nak inimbitaran. Sa bagay matkit di Naimbag nga oras yung amin, kabaranggayan, dito'y kabildatan. Nay, Nay, anya nga iti iwarwaragawag ni Kwarog. denggan taman. Ibakpakam mo may kadakayaw, abawal arumwar, dagiti babagat kan lalakay. Ay sos, ibawal dan arumwar tayo, Marikwanang. Ay kat bawalan da mga rod ni Marituyang Wen saan mabalin adwa talaang abawalan da. Rumbang lapag papadaan da Saan ka mabalin a rumwar banay? Amom abawal ti rumwar. Napanaklaan mo't gimatang di tatersena ni Marikwanang. Ay di kan agrason. Inton maminsan amaranaan da ka dagiti tanod, ay tiliwan da ka. Uray asawa nak ti kapitan, tiliwan daklata. Ewan! Apay no asawa na ka ti kapitan, exempted kan. Kandi kan makaptan iti bayraus. Ay no kasta nga rod, no bawalan da kami arumwar. Bawalan yumat nga rod ni Marituyang. Na, Agwalang-walang di tarwar. ay marana akla da dya tao. Ay agalwan kanyak ni Marituyang. Apay, di mo ammo aya akasangay na inton sa abadaw. Ay amok! Saan aga po ta birthday na kat mabalin arumwar latan. Amapanlatan agwalang-walang. Amom ka day tuyang. Ngay madaw ti kaso ti COVID dito'y barangay tayaw. Manaon, 99. day tamo lagayam. Day talaing nga. Ado day tan Kag, apay masapul nga ibagam kanyak. Tapnulik-likam ti arwar Masikuranak nga rod dito unag ti balay. Diyak kayat ngawan aramidag. Kayat mo aya ti maakaran iti bayraus. Badong, birthday inton Sabado. Anya ko ma, no birthday. Dinak ong-ongtan ko nakmanag. Tasaan ka nga imbitaran no kastaka. Angkan, nagaduti na tiliw mi nga walang-walang iti kalsada. Win! Tiliwan nyo dagiti natangken ti ulo da. Dapay na tiliw mi nga giinom Ikan nyo da iti pagnakman da.
Tiliwan mi pa'y kumanina na tuyang, hanggang saan ay. Apay ngay? Nalipatam ka din ang kail. Birthday na itong Sabado. Ay, dandanin Ado ka no tisagana na ang kail. Ay, uray birthday na ko ma. Tiliwan nyo lata. Da bayulasyon na. Ay, ado Umunay ti amin. Tinubngar na ti protocol. Bawal arumwarte ag tawan iti 65 ag pangataw. May katwa. Saan nga usar iti pismas? Kasano numaakaran iti virus? Saan mo't siguraw? Na, apay anak ko namday ta. Kat no nagpigsa ti resistansya na. Anya? 101% ka no ti kinapigsa ti resistansya na. Nagpigsa ka matten, Maray. Tasaan da ka atiliwain. Nga uray makita da kang agwalang-walang di tiruar. Padasendak at hiliwan na. Na, ang apay, saan ka kadipay ang nakaimbitar iti bisitam inton Sabadaw? Saan pa'y? Ado ti saganak maray. Kasapulan nga ado mo ti maimbitara. Nagadunto ngayon ti bisitam. Kahit anya ngay kuma. Ay, no siyak. Saan ko masigurado no makaumayak? Nay, apay ngay maray. Narigatan ti maakaran iti virus. Apay, di mo makita. Amalaksid ang naka-face mask. Naka-face shield pay. Naharangan pa'y iti plastic da iti tersina. Ado lamay. Nay katabutang mun. Ayan! Ay, saan ka nga umasinag tuyang? Umadayo ka kanya. Na, kasangsangpat ka. Paadaywan na. Kit no napan ka ijay purok unaw. Anya kuma. Adaw, ti COVID ijay. Ijay nga ron ti ayan dagiti kukumaray. Ay, adaywan nak. Tadyak kaya ti maakaran iti virus. Ay saus, awan virus kaw. Apay ayang ay papilit mo. Cheng! Makitam day ta. Mangrugrugain. Cheng! Isas, sa balin day to yain. Ado lamang. Ijay ka bangir na maturog Ijay bangir na silay. Tati birthday ni Nana tuyang. Itaaya. Unantay. Ay, agam, apay ngay, anagulimak ijay balayda. Nataga rin to inton madamdama. Ay, mabuti nga kamapan. Ay, sayang mo't dagiti adu asagana na. No saan tayo amapan? Ay, mabuti nga iti virus. Ni tatabadong mo't isumungan. Naapay nga ta. Anda siguro ibagana. Imbitaran da tayo siguro iti birthday ni Tuyang na. Parinteng! Pare! Apay! Adala umay ko ibagakin ka, pare. Anya ngay day ta? Agsaksakit ni tuyang ka. Anya? Aggurigor mo tay. Kunako. Agpara. Sus, delikado. Iwarwaragawag yaw. Ano ada sintomas? Umay may report dito'y barangay. Husto, tinaramid mo, para. Umay ko man i-report ni tuyang, pare. Wala. Mangibaon na kun iti mang monitor kun ni Maretuyang. Wan man, pare. Madanaga na. Sa pa'y birthday na. Ay na, Maribanang. Positive samad ta ni Marituyang. Win nga road, Mare. At dami ng kankwa na sintomas. Makapadanag. Ibagbagad ang amin kankwa na asaan arong rumwar. Ang natangkan mat ngamin ti ulo na. Wan nga rod, Ay, ag-quarantine at talaga no ag-positibo. Kasanungatan nga jay birthday na. Ay kat, ag-birthday nga agmay-may sa. Ay, umay da ka swab test, Mare. Ay saus, awan sakit ko, kapitan. Napigsa. Ay, masapol nga sigurado kami. Unay mutan, birthday ko may dak iswab. Awan ti birthday no pandemya ti pagsasaritan. No ngay ag-positibo ti resulta na, kapitan. De quarantine ka. Ay saus, kasano ngayon ti birthday. Kan kasano ni Badong ka. Ay, mabate dito yun. Sino ngay tagluto iti kanin na? Ayak na ita. Luto lang.
Asino nga itagtimpla iti kape na? Tila iras-rason mo na marito yan. Daytoy pa ay kapitan. Ah. Asino nga iti mangi pastor kadagiti taraken mi anwang ken kaldain. Saktaon! Ayawan lata. Awan talaga gawan lata. Ura niya ti pambar mo. Ay kapitan, may kamano akon nga agkubid dito'y barangay tayo nga inubilang. Si Katimak. May kasangagasot ka. Ay. Manon nga aldaw nga ECQ tayo, kapitan. Na, ay makatawan ta na inayon ka. Ay. Mabit lang nga raw tagpakada. Ay, kinibadong kao. Anya nga ita tuyang, nagpositive kan. Ay, sapay birthday. Ay di nakasasit gan tuyang. Uray perengenak, di mo aramidain. Ta mga numakaranak iti virus. Unay kamutan ba daw? Hindi pa ilang nga binagbagaan ka. Angam dinak dinangay. Kasano nga iti birthday? Pag-birthday ka, iti quarantine facility. Sapay na gado tinimbitarak. Saan da makaumay dagijay? Ayun, ay mo't na ito yung birthday count. Ay saan ka nga grungaab dito'y balay? Isagana mo, dagiti gamgamit mo, nga laam iti quarantine facility. Slab abogan na pa yan. Anya ti kayat mo? Siyak ti pumanaw, wenno si ka. Ayun ay kabutan. Kunam siguro, gapota birthday, adan rason mo arum-arumwar. Ay, dahito yan, hindi ka laladingitan na birthday. Ay, badang, tinak-isok-sukat iti sa bali, Quarantine ka lang? Isukat kan iti sa balay? Ayun na yan na! Ay, nanatoyang, di ka agsubsubag. Tapno saan ka amadaksan. Sumurot ka iti paganurutan di ta barangay yo. Tapno mailiklik ka iti virus. Ay sabot tricycle ni Kwarog na itaw man di tayo. Hap? Isa. Sige, Kwaraog, dito yan. Mabit lang nga raw. Tulungan kayo amang ibagkat kadagiti kargayaw. Masidagak. Adun sa mati pinorchis mo pare pa daw. Anya dagita. Kwa pare. Di matangak man iti dakkel a radyo, ken trompa. Anya? Kaya't kaw, adamit sound system iti o nagtibalay may kanituyang kaw. Adan sa kit isagsaganaan nyo aparte. Awan, kaya't ko lang nga damit kasta nga alikaman ko, pare. Naimbag lang nga damit pagliwliwaan may. Apay, masapul aya, nga da parte. San tumabalin agumatang ti kakastoy abanag. Makapasuran. May ka din nga inidip mo matintira dyan. Nagmayat ti didenggak iti napintas at tukar. Apay, tulang kaaya inteng, tamasapul apigsaam ti tukar ti radyom. Trip ko nga raw tinapig sa pigilam. Na, makatitilang nga road. Nagmayat ti awang na day ta at tukar. Makatitilang kiday. Ay, apo. Sino mo't day ta nagpatukar iti nakapigpigsa? Day ta ati makatitilang. Saan ati napintas at tukar ko? Nanakwanang! Nanakwanang! At nakaklaan ditoy! Anyat gatang maya Kwaraog! Ay, sorry nanakwanang. Nagpigsamot nga mintito ka iti radyaw. Sana siyak tagpatpatukar. Ni Marituyang. Ha? Ay, nagpigsamo lang una yung tito karda. Amukaon. Iso day jay tay kabarbaro adakkel aradyo da. Masurunak nga raw. Oray rabrabe agpatpatukar da. Di mayat. Tapno da libre aradyo tayo amin dito ay. Ay, naimbag kumamat ano na saya at adenggain. Saan may?
nagpigsa. Saan nga agpakaturaw? Anya ti aramida ang badaw. Inalam mo day tatrumpa. Ulyag ti santaw, iti paraangan ti balay. Taijay ko nga ikabit, da ito'y trompa, tuyang. Anya? Iti kasta, mangag tintero a barangay, tito Karkaw. Anya ti aramida. Anya ti serbina nga dadakkel a radyo ta, no saan tamad nga usaray. Na, Namlan na dagkista di tabalay datata ba daw? Nakapigpig sa tito karti radyo da angkal. Ay, masurodak nga raw, tadanda ni Inal daw akasta. Reklamo pa ni Antimo. Oy, saan langan ni anti reklamaw? Uray ni nanakwanang. Saan ka no makaturog no kasta na banaw ngagmalmalam? Kunang isuda na tao dito barangay kapindatan. Ay, tingasayaat. Bagaan niya, angkal. Ibagayo adi daw na ipigsahan tito kar iti radyo da. Parbangon mo't gaya, main. Pasado alas 4 ti orasain. ay, badaw. Nasa papailaan. Sana balay, tuyang. Tayo naman nagluto kide iti kapay. Agpatukarak man pa iti sunata a paboritaw. Kabayatan ti panaglutlutok iti kapay. Ay, yan nantay kanta ni Rebilla may. Iso da ito yay. Asino ay day ta nagpigsatit patukar na. Asino pa'y kuma? Dapari ba dong akan marituyan? Gat orasan. Pasado alas 4 lang iti parbangon. Nakapigpig sa tiktukar na. Diyak man amo. Luan niya kinaknakan dagita tattao. Mapanak man iti balay da. Matitikas tangar aramidin da. Bitin na. Ay, ulitik man pa ya patukaray. Sa kunto salaan basay. Sino mo day tagtok-tok-tok iti ridaw aya? Bigbigat nga may mangdisdisturbo iti tao. Umayain! No asino ka man! Salbag ki day! Parintay! Asino ti ko nam asalbag paray? Ay, kwa paray! Awan paray! Si kakit di ati salbag. Ay, parintay! Apay ka diya kasla makaungit ka kanya. Ay talaga. Tamanipod nakagatang ka iti dakkel aradya. Kanayon ti panagpatukar mo iti nakapigpigsa. Kunamlan, kukwam ti entero alubong. Apay, pasol ka dito agpatukar paray. Baka titilang nga ron. Ha? Hindi mo pa'y laisarting dayta. May kanto ang palawag iti barangay ha. Ay, saan paray? Saan parintay? Tumatangak man iti arak paray. Tay dakkel abutay. Asino ti kadwam nga uminom, kabadong? Siyak lang. Anya, kabaalam nga ibusan ti karga ti dakkel abutay? Ay, kitwin na. Apay, kapaw. Nasakit tinakam ko kani parintay. Napulaan ta iso ti kapitan, naglastugay. Ay na, no kunam nga umay kagbartak di ti tersenak. Gapula ang iti sakit tinakam mo kan ni kapitan. Agawid ka laangan, kabadong. Anya, Saan ka alakwan iti arak? para patukar lang, umaydak pa'y sungatay. Lakwan nak iti arak kagawad ko na. Ibartikak tinapasama kanyak. Agtal na ka man dita kabadong. Kasano adi na kamapansungatan ni kapitan? Kat nagpigsama ngamin ti panagpatpatukaryo iti rabe eh. Nareklamo kayo launay. Idinto ta makidengdengag kayo lang. Kaano pa yan nagbalin a crime ti kasta? Kasko na ni kapitan. Makadisturbo kayaw ta nagpigsa ti panagpatpatukaryaw. Magpapada kayo kidi amin Amaw, umapal kayo lang. Iso kasta kayaw. Wisit kidi na kita karuba. Di na mo di makibagay kanyak. Nang runa na dya, inteng bating-teng. Nagsakit tinakam ko tuyang. Kuton laing dahil nga inteng, pis-ita kaon. Sumardun ka man si kabadong. Nakariwawa ka.
Apay ka di aya, tanapan ka nagbartak ija ilay. Kasano ajak mapan ija ilay ngagbartag. Kat pag may sandak mo tanda pa rin tayong kagagawad ko na nga kontraan. Hindi tungawan mo ti amok abasol ko kadakwana. Day tanto ka nga may tanagpig sa ti panagpatukar mo. Uray parparbangaw. Aldaw ken rabe. Agasam, ingkabil mo pa'y di tanag nga to asang ati santol ta trumpa. Impaturong mo ijay balay da kapitan. Kasano asaan nga gungat ni kapitan. Kontrapita kayo kidi amin nakaruba. No addapan nakabalin na. Tayjayak langin tinga ti kataltalunan nga agbalay. Saan kumamot akasta, tatabadaong? Saan da kayo akagura? Tilang pa nagpatukaryo iti nakapigpig sa iti parbangon ken rabe ti sanda kayat. Ta sanda kano amakaturaw. Nang runa no nabambanog dagiti karuba nagtrabaho iti nagmalmalam. Heh, umapal na kidi Isaw ti amaw. Kinapudno na tatabadaong. Saan lang ada kayo ti adda radyo na akasta? Aduda. Ngam sanda para magakas kada kayaw. Ustawn, kinapudno na. Nainsultuwak iti naramid kanyak ni Uncle Mau. Heh, napulang ta iso ti kapitan. Kunamlan asinaw. Nyamot ang tikas to'y. Aramidak lang araw doon ti pagrebeng kas kapitan. Sakpat ti dakas. Ay, kat aganos ka, inteng. Tasi kaamot nga ron ti kapitan. Kan maysa, nilaang matpari ba daw ti gumurgurakan ka? Saan, dagiti kabaranggayan tayo? Hindi pa'y akasta akong trabida ni pari badang. Makauman. Ay, tunkon papanawag na to'y barangay tayo. Ay, mabalin ayamot ti kasta. Ay, agar aramid ka, inteng. Tinasaya at kasaritam anaimbag ni pari badong. Ilawlawag mo kan kwa na ti ibunga ti aramidan na. Amaday ti kasjay nga aramidan na. At patukarak kumamanan iti paborito kasunata. Ang mga noomay nakmanin sungatin ni Parinteng. Hey, salbag talaga. Tinasaya at ilakom laangan day taradyaw. Nagkunang amin agumatang kay tikasta. Anya ko mabibiyang daya. No pag-aayat ko ti agpatukar iti napigsa. Makadisturbo ka nga rod kadagiti karuba. Di kaya makauawat. Umapal dalay nga. Iso ti ambaw. Nang runa kininting batingteng. Makamuka. Agsagana kakiti Tano makapungtot ni kapitan. Ha! Makaamuka! Masaya at tainidep mo tinakapigpig sa apatokar mo iti radyaw. Dapay trumpa. Nakakabil iti sagat ti santol. Ay. Apay ka di manin aya. Ngay may ka dito'y pare. Ambaw, mayat dahi ta pa nagpatukar mo. Takasla ka nayon nga adapasken dito'y balayaw. Gapo iti kinapigsa na. Adu, ti mairanon. Mitlagayam. Angim ti salud-saud. Amin nga ta akabaranggayan tayo, ket kayat dati kasta. Anya. Iso di mo urayan, akuntraan da ka dagiti kabaranggayan tayo, ket papanawon da ka ditaw. Ayunak ida. Anya. Ay saan na pare. Sa dino nga ti papanak no papanawon da. Ay saan na mabalin Jak kayat pare. Ano kasta? Makibagay ka iti kabaranggayam. Tapno na sayat ka. Alawan pare. Manipod ita. Ikatay kong ti trumpa ngayon kabit ko iti sangat isang taon. Ay, jak laki di kayat napapanawan dak pare. Good. Nasayaat. Awan kas iti agbalin tayo kuma. A law-abiding citizen. Ay, tatabadong! Managim bubukod ka ngamin. No saan akayat dagiti kaarubam ti panagpatukar mo iti napigsa? Di mon aramidan, tapno agkikin naawatan kayo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng!
Variety Radio ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay.